Mbanje kuba ikaze inshuti bakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Tekereza nawe ikigo cya gisirikare cy'ikoranabuhanga rihanitse kirinzwe n'imashini zigura akayabo kama miliyoni amagana y'amadolari gisemwe mu kanya nkako guhumbya. Niki cyabereye ku kibuga cy'indege cya Bangkok mu mujyi wa Kisangani. Ese ni igitero gishya twavuga ko cyari kigambiriye gusenya ikigo kigenzura utudege tutagira abapilote, ubwo ndavuga drones, cyangwa ni inkuru y'incamugongo gusa yibasiye ingabo za FARDC. Uyu munsi amaso yacu yose yerekejwe Kisangani. Tugiye kwinjira mu mizi y'inkuru idasanzwe. Niba ushaka kumenya ukuntu ikoranabuhanga rihambaye ryo mu Buhinde ryahindutse umuyonga imbere y'ibitero bya AFC M23, umara natwe kugeza ku musozo. Wibuka gukanda subscribe niba utarabikora, dore amakuru arambuye. Reka duhere mu mizi y'iki kibazo kugira ngo twumvereze uburemere bwacyo ndetse n'impamvu byabaye. Mu minsi ishize intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe isura nshya, isura y'ikoranabuhanga. Umujyi wa Kisangani by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Bangkok wari umaze iminsi ari ihuriro rikomeye ry'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za FARDC. Ikibuga cy'indege cya Bangkok ntabwo cyari kigikoreshwa gusa mu gutwara abantu n'ibintu bisanzwe. Oya, FARDC yari gihinduye ikigo gikomeye cyane ndetse gihambaye mu kugenzura no kohereza za drones mu kirere. Drones nizo FARDC yakoreshaga mu gushakisha amakuru, ubwo ndavuga ibijyanye n'ubutasi no kugaba ibitero ku nyeshyamba za AFC M23. Ibi rero byatumye ikibuga cy'indege kiba isibaniro n'igipimo cya mbere cy'umwanzi, kuko kugisenya byari bisobanuye guhuma amaso ingabo za leta mu kirere. Kugira ngo FARDC irinde iki kigo cy'ingenzi cyane, yashoye akayabo k'amafaranga atagira ingano mu gushaka ibikoresho byo kwirwanaho, kuko bari bazi neza ko isaha n'isaha bashobora kugabwaho igitero gitunguranye n'izi nyeshyamba. Aha ni ingabo za FARDC zanzuye kuzana igisubizo cyari kitezweho ko bigitangaza mu ntambara yo mu kirere. Ikoranabuhanga rishya rihenze cyane ryavanwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Dukurikije ubushakashatsi bwimbitse twakoze, iri koranabuhanga rishya ingabo za FARDC zazanye kugira ngo zihangane na drones za AFC M23 ni imashini y'agatangaza yitwa D4 anti-drone system. Reka tubanure neza icyo iri jambo D4 risobanura, kuko ari ryo pfundo n'umutima w'iyi nkuru yacu. D4 ihagarariye amagambo ane y'icyongereza atangirwa n'inyuguti ya D, ubwo ni D enye. Hari detect, disable, deviate and destroy. Irya mbere detect ni ukuvumbura, kumva no kubona drone y'umwanzi ikiri kure cyane. Irya kabiri disable, guhagarika imikorere, no kuvuga kubuza iyo drone gukomeza gukora uko yari yabwirijwe cyangwa uko yari yatumwe. Icya gatatu ni deviate, kuyobya, kuyihindurira icyerekezo ikava mu nzira yagiyemo kugira ngo itagera ku ntego. Hakaba na destroy, kugira ngo murabyumva no gusenya cyangwa kurimbura, kuyitwika cyangwa kuyihanura ikaba ubushwange. Ibisobanuye ko iyi mashini ifite ubushobozi bwo kubona drone y'umwanzi ikiza ikayihagarika, ikayiyobya inzira yari irimo, cyangwa se ikayisenya burundu mbere yuko inagera ku ntego yayo. Ntabwo ari ibikoresho usanga ahantu hose. Iyi mashini ikorerwa mu Buhinde, ishobora kugura akayabo k'amadolari y'Amerika kuva kuri miliyoni 130 kugeza kuri miliyoni 359 nazo z'amadolari. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane ashobora kubaka ibikorwa remezo by'igihugu cyose. Igiciro cya nyuma giterwa n'ubwoko cyangwa igiciro cya drone ku hagati ya 130 giterwa n'ubwoko bw'imbunda cyangwa ingufu z'ikoranabuhanga bashyizemo. Kugeza ubu amakuru yizewe yemeza ko aya mamashini ariyo yararinze ibibuga by'indege bya Kisangani ndetse n'icya Karemi muri ibi bihe. Kandi bishoboka cyane ko n'umujyi wa Bujumbura mu Burundi wabaraguze cyangwa warahawe ubu bwoko bw'ubwirinzi. Ngira ngo abadukurikira umunsi ku munsi murabizi neza ko iyi D4 iyi ntwaro yitwa D4 anti-drone system twakomeje kugenda tuyigarukaho.
none se kuki iyi mashini ihenda igura aya mamiliyoni yose gutya? Ubundi ikora ite? Ikoranabuhanga rya D4 rikoresha utwuma twumva kandi tureba kure twitwa sensors. Izi sensors ni nyinshi cyane kandi zikora mu buryo buhambaye, zifatanyije n'ikoranabuhanga rya radar. Zishobora kuvumbura, gukurikirana umunota ku munota, ibyo twakwita nka tracking, no kumenya ubwoko ki bwa drone iri kuza igaba igitero, no kuvuga identification. Ibyo byose ibikorera mu ntera nini cyane ingana na kilometero 4 uvuye aho imashini iri. Ni ukuvuga ko iyo drone iyo iri mu ntera ingana gutyo, imashini iba yamaze kuyibona no gusesengura gahunda yayo cyangwa amakuru yayo yose. Iyo imaze kuyivumbura rero, ikoresha uburyo bubiri bwo kwirwanya. Uburyo bwa mbere ni bwa bundi bworoshye bwitwa non-lethal, uburyo butangiza cyane. Aha iyo mashini ibonye utudege duto tw'umwanzi tuzwi nka micro drones, ihita yohereza imiraba iyihagarika cyangwa igakata itumanaho, ibyo bita jamming command and control links, kugira ngo mbyumve neza mu rurimi rw'icyongereza. Riri hagati ya drone y'umuntu uyitwaye, ari kure nyine iryo koranabuhanga cyangwa itumanaho bahita barikuraho. Ibi byangiza ibyuma by'ikoranabuhanga biri muri iyo drone, ikabura amabwiriza, ikagwa, igahagarara ntacyo yangije. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bukaze, twakwita lethal, uburyo bwo kurimbura. Aho imashini ikoresha urumuri rwa laser rufite ingufu zidasanzwe, rutwika drone ikiri mu kirere. Iyi laser ishobora gutwika no gusenya drone iri mu ntera ya kilometero 1 kugeza kuri kilometero 1.25 bitewe n'ingufu z'iyo laser bakoresheje icyo gihe. Ese wari uzi ko ubwirinzi bwari bwizewe cyane mu ngabo za FARDC? Yego rwose, kuko mbere y'iki gitero Kigali turi buze kugarukaho cyangwa tugiye kugarukaho, iyi mashini ya D4 cyangwa D4 yari imaze guhagarika no kuburizamo ibitero bibiri byose byari byagabwe mbere, byari bigambiriye gusenya ikigo cya FARDC Kisangani. Ibi byari byatumye FARDC yizera ko ikirere cyayo nta ushobora kukinjiramo. Nyamara nk'uko baca umugani ngo nta byera ngo de, kandi ngo mu ntambara ntacyo wakwizera 100%. Nubwo hari ubwo bwirinzi bwose bwa miliyoni, ibintu byaje guhindura isura mu buryo butunguranye mu masaha make ashize. Amakuru yizewe dufite nuko cya kigo cya Kingabo za FARDC kiri Kisangani Bangoka gishinzwe kuyobora no gukoresha za drones cyakwiswe n'inkuba, cyagabweho igitero gikomeye cyane kandi cy'umurabyo. Igitero cyari kidasanzwe, cyakozwe mu muvuduko urenze urugero. Kugeza ubu nkubwira aya makuru, icyo kigo cya FARDC Kisangani ntabwo kikibasha gukora namba, cyabaye out of service. No kuvuga ngo ntigikora, nikigikora. Ariko si kibabaje kurusha ibindi niki, ntabwo ari icyo kigo gusa cyasenywe. Naryo koranabuhanga rihanitse twavuze haruguru ya mashini ya D4 anti-drone system yavuye mu Buhinde, yashyizwe hasi. Ntiyabashije kwirinda gusenywa no kwangizwa ku buryo bukabije, ku buryo ubu nacyo ntitwakivugaho kuko cyavuye mu mukino. N'igitero cyatunguranye cyane cyabashije gutsinda ibyo bikoresho byose bya FARDC twibwiraga ko ari ubwirinzi budashobora kwinjirwa. Kuri ibi byabaye, ibi biragaragara neza nk'igikorwa cyo kwihorera cyangwa kwihimura cyakozwe n'ingabo za AFC M23. Ukurikije ugusesengura twakoze, ni ukuvuga ngo biravugwa ko nyuma y'ibitero by'ijoro FARDC yari yagabye kuri M23, izi nyeshyamba zafashe umwanzuro wo guca ikibazo mu mizi. Intego yabo yari ugusenya isoko n'ipfundo ry'ibitero byose bya drone bya FARDC kugira ngo batongera kubagabaho ibitero byo mu kirere, kandi koko babigezeho.
ariko rero iki gikorwa gisize ibibazo byinshi cyane bitarabonerwa ibisubizo. Byagenze bite kugira ngo iri koranabuhanga rihenze gutya ritsindwe ku nshuro ya gatatu kandi mbere ryari ryabashije kuburizamo ibitero bibiri? Ese ni gute igitero cya gatatu cyabashije kwinjira muri ubu bwirinzi twari tuzi ko ari indashyikirwa? Aba nibo bahanga mu bya gisirikare n'ubutasi bari gukora iperereza kugeza ubu njye nawe tuvugana. Hari ingingo eshatu ziri kwibazwaho cyane. Iya mbere, ese haba habayemo ubugambanyi imbere mu gisirikare cya FARDC? Birashoboka cyane ko umwanzi yahawe amabanga y'uko imashini ikora cyangwa hagira ushinzwe kwigenzura uyizimya akanya gato kugira ngo za drones z'umwanzi zibashe kwinjira zitagaragaye muri za sensors twavuze. Ibi mu ntambara birashoboka cyane kandi bikunze kubaho. Icya kabiri, ese ni ingaruka zo gutungurana, ibyo bita surprise effect. Wenda igitero cyagabwe mu buryo butunguranye cyane bakoresheje umubare munini wa drones icyarimwe ku buryo imashini yananiwe kubara no guhagarika ibintu byinshi byazanye icyarimwe ikananirwa guhangana n'uwo muvuduko w'umurabyo. Ngira ngo ibyo murabizi ko ari byo bikunze kuba mu burasirazuba bwo hagati muri izi ntambara za Israel na Iran, aho usanga barasa drone ibihumbi n'ibihumbi ugasanga nye cyane ari zigeze ku butaka, ariko biriya bihugu byo bafite ubwirinzi buhambaye. Abantu ngobo bw'imashini ubwo nayo ifite bijyanye n'intambara iri muri Congo, iyi mashini irakomeye cyane. Cya gatatu, cyangwa se AFC M23 yabonye ikoranabuhanga rishya rihanitse. Ese birashoboka ko izi nyeshyamba zakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga rishya rikora nko guhuma amaso imashini ya D4 yo mu Buhinde mbere y'uko zigabaho igitero? Niba ari ibingibi byabaye, bivuze ko mu burasirazuba bwa Congo ibintu byafashe indi ntera iteye ubwoba y'intambara y'ikoranabuhanga. Nyakubahwa, banyakubahwa mwebwe mudukurikiye, wowe udukurikiye, njyewe nk'umunyamakuru wawe ndakomeza gukurikirana iyi nkuru n'ubushishozi bwose kugira ngo nzakugezeho ukuri kwihishe inyuma y'irisenwa ry'ikigo cya drones cya Kisangani n'imashini ihenze ya D4 system. Mbere yuko nsoza uyu munsi, wowe urabibona ute? Ukurikije ibyo tumaze kuganira, utekereza ko byagenze bite kugira ngo iyi mashini y'amamiliyoni y'amadolari isenwe mu kanya gato? Ese ubona ari ubugambanyi cyangwa M23 yabonye intwaro zisumba izo Buhinde? Ndagusaba cyane ngo usangize ibitekerezo byawe hano muri comments down below hano hasi, kuko ibitekerezo byawe nibyo bituma dukomeza kwagura ibiganiro byacu. Ntibagire ukanda subscribe ukana no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'amakuru yacu y'ubutaha. Niba inkuru wayikunze, ka like kaba gakenewe cyane, kandi ukayisangiza abandi inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye uko ibintu bihagaze mu ntambara yo mu kirere Kisangani. Murakoze cyane kubana natwe, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turaza kongera guhura mu yindi nkuru. Ndabakunda cyane.